Tok tali kah kaji tu? Dan tadi di malu mak kuah Jakarta. Hai kon nyoi lu ta sau gedhot tu lah ya. Dia ada deh kamu tahu pun tak sok lu hanya dia ada. Hai dak pegahnya takut gontak gedhot tu. Iyo. Bukannya ni ya, kalau mau ya bukan. Ana ya kan ya ke. Belum kena ya bukan. Ayah dro, tepuk pas saya deh. Ayah maaf. Bandu dro, awak dro kehengan kesenangan ayah, memang anu ayah, buah hati ayah. Hana lain ya ayah sayang dalam dunianya, terkecuali awak dro, kedua dro. Jadi putra teman pengalaman yang kapu dari ini. Long ayah pengalaman kop lu. Lonjak kedai jurang tagun kuah. Oh, nya. Ida ke? Iya long, tagun bulong kau berat cerong long. Badi bandua kana pengalaman menyomenan, jino buda, siang silo ya tagun bu, yang silo tu ci tagun kuah. Ayah pi perle ayah rasa, pakibar rasa nikmat kuah yang dari pengalaman dari kota Jakartanya. Jut ayah. Pube le bang adat. Pube ane darah cina terol baru iwalaran tau. Tama nga be. Oh maru mata be. Putranya karap rurak nu kalagi ke belum rempok lawan ke deh. Be tama nga tarum be pube cik. Nyan berkata puika, anu long bangit baniwo dari Jakarta. Jadi? Pengalaman ji dua boh, yang saboh anu long ahli tak untuk maguun, yang saboh tu anu long ahli tak untuk masak kuah. Jadi be yang katu be nyan ke be kuah yang kait gole anu long. Dan nikah jino harus pakai pikiran. Be yang kakatu be payah ka bayu. Anak bayu long puk bayu. Pun nak bayu bu bermora ni, mu be tok. Hai. Menyempat kepada hubu cik, menghailam bayu. Sempat bayu bu mai lam ya jago be ti be go ki ban. Pokok ji hana mau tahu ilo ngati nama be kuah nyan kakak rasamu be, nyan payah ka bayu. Ana ai kwa bayu lo. Ai kena hana. Hai. Hai kwa mau lo. Be. Hai. Udah. Bume baru mau kisi. Hai kwa ja bi. Assalamualaikum Pak Kisi. Waalaikumsalam. Nyopat Pak Kisi, yang perle Pak Kisi tepu. Iji selama anu long jiwa dari Jakarta, icum be kuah. Jadi? Peraturan ji, payah bayu. Nyan harus nak hakimi dia dah ni. Oh nyan suah bayu nyan. Ati nama kami combe kuah Cina Trol. Nyan harus nu bayu iro ning. Nyam yang pegah mandau be ndau rung yang kelewat ke rumah cik Nasrul ni bayu mendum. Mia pegah ke nyan suah bayu, mesti nu bayu. Kanya Pak Kisi kira nu pegah memang payah bayu. Ana payah bayu. Pu kecil-kecil ngantau kecil dia lagi an. Hai. Jika perlekah tamang dalam penjara, jika perlekan mudah-mudah pengalamannya. Pu kecil ya iro ni pu kecil. Hai ki balang kun gak nyan, maha gak nyan. Dalam yo lagi an tajak kampung yo. Baru nyan be dah cium, ka tua bayu. Yang kenyan be kuah Jakarta nyan. Hai kwa pergi bi. Hai. Pak Kisi. Menyo hana bayu, cuma ngelup dalam penjara aja. Bayu. Hanji hana. Cho ma me mana. Boka man cho bau bayu, kadang hantar menuju peng ni yo. Pak peng ampe ka ya. Apa? Kaji. Ai cuma peh nak kajo ke? Pu peng. Hai bu noi lu ki ban, bati long bu no. Long chum sagai be kuah ro ni kami bayu. Jadi nak dicum ada be peng leu. Nyai lu nak bayu, nyok bayu, hai bayu mendum. Kaji. Assalamualaikum. Kamu putar thai ro ning. Hai Pak Kisi. Hanai bayu tao. Hanai bayu kiban mana? Ilong nai pecum peng. Ilai pecom ji. Angku kibah nai pecum man tao kon be kuah tao bu noi cum tagai. Nya. Ijis pi mana ni pecum peng mat tao. Jadi menyomenan betul ke pendapat ji? Betul ke pendapat ji.